Zaječar je i dalje bez formirane gradske vlasti. Političke i pravne nesuglasice i dalje traju dok institucije funkcionišu otežano. Građani kažu da se svakodnevno suočavaju sa posledicama zastoja u radu lokalne samouprave, ali i da bi odluke suda trebale da se poštuju. Žena u 60 godine, 70 mora da ide pešice i da se zbog te vlasti koja nije formirana. Užas, užas. To je stav naroda našeg u Zaječaru i to oslikava sve. Znači, nemamo mi snage koje mogu da pomaknu ovo društvo napred. Pre kad su bili nisu ništa posebno radili, pa i sada ih stave da dođu na vlast, neće se puno promeniti. Potrebna nam je vlast jer grad mora da funkcioniše, tako da čekamo to. Koji je sud naložio da procedura nije ispoštovana i da treba nešto iz početka odraditi kako treba, to bi trebalo da bude prosto normalno se sad procedura poštuje. Zakon o lokalnoj samoupravi jasno propisuje ako se posle izbora ne formira Skupština u zakonski propisanom roku, Vlada Srbije mora da imenuje privremeni organ koji preuzima osnovne poslove, dok predsjednica Narodne skupštine tada ima obavezu da u roku od mesec dana raspiše nove izbore. Dragana Rašić, narodna poslanica, kaže da su svi rokovi probijeni i apeluje da se što pre uvede privremeni organ. Mi imamo jedan grad koji nema gradonačelnika, nema zamenika gradonačelnika, nema predsjednika Skupštine, dakle sve one organe vlasti koji su neophodni za jedno funkcionisanje. To nas je dovelo u jednu situaciju u kojoj građani Zaječara koji zavise direktno finansijski od grada ne primaju platu. Ono što jeste ključ čitave ove situacije jeste uvedite privremeni organ, raspišite izbore kako bismo mogli konačno da profunkcionišemo jer je krivica, apsolutna krivica za nefunkcionisanje ovog grada samo i isključivo na Srpskoj naprednoj stranci. Pokušali smo da dobijemo odgovor od predstavnika gradske uprave, ali do trenutka emitovanja ovog priloga niko se nije oglasio. Pismenim putem obratili smo se i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ali odgovor iz ministarstva takođe nismo dobili. Ministarka Snežana Paunović izjavila je ranije da se čeka odluka Ustavnog suda, međutim poznato je da se na odluke Ustavnog suda često čeka duže vreme, a pravno gledano žalbe upućene tom sudu ne odlažu sprovođenje zakonskih propisa.